Abantu abonana barigumugombora ya Nyatshenyi hamwe na Nyarushanzo mu ishaza rya Rubavu mu district ya Rukungiri kandi Major General Muhezo Minister w'ibyo kwerinda ayakira abantu aba kandi yabasha kuhagira government n'inkora yayo. Bona shi agumana ko gumisaza kumuragarito movement teruza kwikomwiguru wewe uyekunde kandi okundi hanga ryawe kandi okunde nabatahi bitu abutukorangana nabo abuka tokabaza kwebisa huinga bine tata muje tukariko mukayati ya muzeyi ekiri open kandi mwe bari kwijana ngo nabanda basigire tuwe tumangu twari bingi konkani mpamaja ngo mushemwe banyetere bona bije nzagumanto bakira mpara. Minister Muhezo na shabera abantu abo kwejumbira program za government ezigenderire kubingo bworo. Abantu kujemesa abana bona nabajemesa y'abantu bona bashomwe mu primary bona nabazayi nabaye NRM nabaye FDC bona bagiga hadi PDM ngaja ngo mweto bakatungire konka naba movement harimo batakatungire NRM tunasema sende ziriwani NRM eza PDM ziriwani NRM eza myoga ziriwani NRM eza bachala ziriwani NRM bamwomba Ahindugire hineva tugambire naninyereba ushangu ndi odimo nautu linga ndomo isolation ushangu banuki mwena nishaba ngo bakansa izoba munyakire nanyashitane nimwe ndomo isolation mukama wanje nyine na kadi yanje iryaha iri mune kishani cyanje na namazina ganje ne banyeta Rwazi Bosco Jerizo natambura nayo natemba urusozi rwayanga kubugwa natemba urusozi rwayanga kubuga natemba urusozi rwayanga na kuna tutuka najantire kangaruke nzakashumba rero kurugerizo najira kimwe mu movement emyaka yenyuma Rukungiri Kabale manyonke yabirene hakanisa government konkobwa hati umubaro gwaba kuja hakanisa kukacendera amakuraga gashakwa Dan Basibye.